bosumi dunu mu no se won mo pene so ma na kwanya obese agina bio se omampanyi e wo ma no emu Ebusiafo ensembika we ho na ye gibre ne edimu nchiremo asom we nwumeku a extras na wie biem eye piesie afriye enterprise wase be designer perfumes ne watches there na hwe na nsa beka bi entrance University College of Health and Science admission no afiase amagashi spiritual and herbal clinic Dr. Sebra na hobby ada osho no wamwa ensawo yade sweet go wonum aba makwani abedie ayemrenti hwe wona kira kwan Skin City Laboratorium beboa ma skin wa ye fefefe wonamo a na nkrofo ewie wonum ani hwewo sanso na Master Joe to safra so air condition na mu asisi entimi mbo adwuma yi o pipe no conduit no ni nyina obesiesie ne kama mo so na wo pa ebi ewo na hweye abi National Service Laws beboa na osika sam totwe atwumi akonkan na nafofo no Glose Spiritual and Herbal Center na se sunsum nsem fa be na no hwa no ema Lufa tablet ne suspension eye malaria adro sanso na Isaac Paint Enterprise ye paint mo ekuku dam na Cambridge Senior High School say yes you can enu registration na fiase ko na kwatra bofari di nwumeku ani afoforo bi na wiei wonum eso yen asene asomfo ye gibre na kasie nchiremo ye de asomwo eyemme nana amaboachewa miniminu abema the president Aduanaba Agyenim Boateng Afa ya busia so to anim na hunu timpomu akwan de mu saa no a epomatwede na ma kokromoti no empie ya de ba be wom kase no de ama wonum cho so de wom ne ko akira ya na de pantie de wom se so awigyen de amamo empempi so kopie mu ewo sukuntu aso ahodo a ewo Ghana mai mu a amamre bi da ho a saa amamre no de empanyi nye wonum adwen se wonum sesa no na entumi ensesa da ni nya no se ebia uko sukuntu aso no yese wo beye general arts na wo beye no sebia wo wie sukuntu aso no na akosu yapon mu na apese wo sesa no kra na untimi nsesa no wo bi so abeye science no so wo wie no wo suapon a wo sesa no a ensesa no de chese asa wo ya no untimi nye wo suapon mu a no akoka kwa mu a no na sa enhye no wada ho no ana asoye a ehwe omengumasua so amansofo a wodi animu doctor ya wo sa dutwum abo amane se wono mu de nhye egu akwa so a sa nhye no ebesesa kra na sa enya sesa wie pe obi koye general arts na bia wo government wo home economics any de keka ho obi koye business na wodu suapom kra na wonya wo pepa bi so obey science ya akwanya beba ama saafo no atumi aye science saazo obi ye science no kodru suapom na wo hunu science wo kwa nanim ne emwa no na obedan ne nsa watimi adane ne nsa yewra ya sedutwum ade science mu tudwa wo abra mpanifo bi a wonom da Ghana Science Tech Explorer Prize ano ebowura no ewo na tan yemu anye ne kwatwetwe nkomo no ene wo de science mu to won manim se wose ba bi o maga na yakwa koduro ba bi ewiase nya adesua kono enye chinchinchina yese asemasi wonye biology yese wonye chemistry wonye government na won de hwa na wote robu okra na wo ye course na subject bi wo kwa nyanyimu no bibi timi be bowura mu mo dane ne ho a saa de no kokoye ye numom ena disua hu ninim de ebetumi abra no wasetran ne abrabo emum enuti wose opeso de America disua ni bi eba Ghana mayimum abofra bia no a ebi a wo ko school na adwen besesa nyanka de botan so be doctor enu ohun se da bi ono no fashion eboa no pa de pam na beboa no ebi a ono no law enu wo ya ebeboa no ebi a computer ho adesua ana beboa doctor no wo ko nanyim no na bemobu ne referee mu a ye ma no nko se fashion no a wonkonko ye obeba be ye de pamni kese wo Ghana mayi emu na enso ya adesua ne de ba bi ado ni be kire no se ho no mpa no akoye kufrikwa mu eba sa so a emwa dinsacha ye no de ba eti akoda o ye science obedu university a wose bia won pa bi ye wu no aba no na wo ma no bebem
the best way you can ya fa ho ka no akwakoye enye no ano Dr. Ya was said to time is the future and the present, and we are in the fourth industrial revolution, and Ghana has to be competitive. Ghana has to be the place where industries are going to come to set up operations, where they're going to employ remotely the best programmers the world has ever known. I believe we are at the cusp of changing something. We are so grateful for Dreamover. He started it when we were not dreaming about it. So he inspired us to bring about transformation, and we are so grateful. We are so grateful to you for the work you've done in Ghana and for helping us dream bigger than what we were dreaming a few years back before Dreamover. Dr. Yaw Osei Educhum. Yes, so maka ne sadia na me no mo ya adwene. Ebeboa pan se nkonkoba se bia se ne ene ebi obi ko school koye general art ewiase okoye nurse ni etimi ka didi watem se wanye science no ekoba se ebeboa amani nyina dane wo ko anim ana duru ba bi na se ohu se emwa na wase na duru ba bi kwa so a eya ahwefo ne awofo no na di dua Agyenkwa FM Chinchin obey doctor. But then the passing ankasa no enya doctor. Enti wo kwa anim anu wo fashion e beboa no a. Na wa fa ho no ma na hwe se the person wo ye no yama no ye no ye. Omo ye ne se beboa ma. The incentives beba no ye be motivate saafo no. When you prepare nko ade a wo so ma no hwe no e wo ho no. Omo ye ne sa ne beboa ma adesuafo be wie school no ma ye tosom no. Bebre be firi ho no. Ama be wie school ne be nya mfaso bi. E de afi ne so. Ebusuafo ye to akase ne so ne da so aginamo e wo engoma hyiemo. Na executive director Emma Africa Education Watch Edu Watch Eyowura Kofi Asare na wakasa ye wo twem se Ghana Education Service ene ahwe ye hwe ngoma hua so wono mo abomodene pan se nkwamo no mo be kasa wo mo de nkrata akọ mo nim se wono mo fa RTI ye right to information no so nankaja wono ma wono access data se be ye placement ye afiase e koso a ehun sense makwa ho ha no wono betimi ehunu bie se wo mo so ade suafo no dodo sen percentage sen na wono nya akwan wo aban suku no eno ye category A nimom na timi aboa ye mo totu mo ye nyina so atumi akonkan wo se wono mu fiase enyene wo mo de ho nkrata company mfo nim nanso wono mo aboa ase sa RT ya ye ka ho asemi hentimi nya adwuma obia nya na dwene se wo mo kwan na nkampese wo mahunu ne ekoso Owura Kofi Asare yentie no. We made an RTI request, the Director General, requesting for the placement data to enable us to undertake an analysis. Our concern was actually the 30% allocation for public basic school, a quota. We wanted to be sure the extent to which we have been giving public basic school students their 30% in the category A. It was an equity analysis. It was denied. We petitioned the ministry. As I speak, we are still engaging the RTI on the next step after this was denied. We wrote that letter just around this. So we also were interested, just around the time the Director General raised, we received a lot of petitions. And our interest as a pro-poor institution was to ascertain the extent to which the provisions for the poorest within the system, public basic school students, were being protected. Agyenkwa FM. Owura Kofi Asare eno akasa nti RTI no a na kane na dem rese bejafie ese bele ne yempasse no ene ya passe nanka wo fosa kwan ne so esanse bibi ni a ono so timamuni esese wonya kwanya no information bi e wo mu bia no wodo so hunu no wo ka asam no a anase obi ka wodo so atimi agina ba bia ka biye ena wo che so mo fosa kwan no so besi ne data ya wodo epe no enya de empanifo ehwe ngomahia so wodo e de ama wo mo a ode hu nsem bi Nana Ewura Asare Kofi Asare what tua de won sa tua no ko information a wotua wo so menya show so onim oyawe information bi a wo pe bia no e wo ho sika wo say ye won say the stencils ye betwa ye be ye we ti enya sa wo ko so ko pe information na no ne dia ma wo ti se wo ka se wuntua de a e suppose ni agina no e wa de se wuntua yes enti e ka wo ho wo se utua na yemu sa out ya no kwa no ye adwuma no se de no obi asusu se ba information no e be available de am obi na din ka bisa se ba o kwa na was one fama wa de na be ye e ba ye nsam do se ne yenye ti ehun se enam RTI so na information ba no kwa no mi na no kan che o se on fama wo do be fam no wa
so chiremu a owura hare na juice ni mutaka yayi wo mo no ho Hese yasho omanu monyami wonum so be fi adwuma sente hono na de asam no beba na obiri bu ahene nsam no yentie no The former police for the number of policemen as the security soldiers are doing the corner. At the second, I call you. Last week I was in Kumasi. Only be Mutarasia. Then the person, no, I said that yet. Better than peace will be a Mutaka. However, I do. I've been monitoring from the Northern Week. Let's take out for now, react as I say. Seven Fernando the corner. But the arena issue or as the minority leader. Now, I trust him. Who can comment now? And especially there's a publication in one of the newspapers today. Also, President Mahama Kwame. It made that to force and shall react as so. Suppose you know when you're not here. And then you do this. I'm not let's see what you shall react as so. Achievement for them. 87 for the vehicle. The 7 come on. Betterment to the new one. Because arena issue and supporters. I'm telling my own being cotton arena issue. Now, to force and swallow so better. So, I'm trying down. Any eti nana obribu ahen ene wache so no hwemu a yade a 7th no bibi betimi esi se ne kwam yogurt board nyum no bibi besi enti no worm hwe mo ban sabia bibi besie no enkofiri worm awra nemom no ehya ase ntempa worm betimi ahwa no sanse apotwe ye ekoso ndc am yokonum no enya de wo se efa no asem ketwa de hye ma ye gina we som ye twe ho ne atonkra be ba ye de mbako amno ne nsem. He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where your hospital? Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No, Mrs. Minketa was a mikunia. My husband is sick. Hey, Jamo Tornado. Never seen no. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance. No one. Ambulance. It's not a bicycle. No, nothing from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadri. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and cold to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede nkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyijifo na namaji Hamedi sano. Doctor Amagashi na mekamfo de amount. Yade eya etunya de ote Hamaka sano de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomwachichie frinso ase beka cho se odenchama wu a yanyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so simanum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa Chinyente ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi ode tro kunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi ya kira kwan no besa dia maun nsanom na anu ya mani krotweri se mehwe santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabia me emfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house nhwe ani mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwasi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwim
Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient ashimuma Foligo brama oxygen na yetwiko yemuno eje dwumeji na honam no so nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowo ni jema mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama bonifo omikatufo ni obi a wayare na hoto no yankase FD ahwehwe sɛ gyedi nkra tu mu agya tum sɛ ye Obiara ribisa nida me shiva on a payment and wasn't brodo missy oya alternate fatigue in a fever so on a pay me with pizza missy oya alternate malaria then my general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate take off in be the ultimate no alternate malaria fever no alternate nimu fatigue in a headache no alternate Weja wuna mi yao, no alternate. Pasta na lo ya, no alternate. Presented fuka, no alternate. Kaya yo you bolo dam, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo, no alternate. Malaria fever, no alternate. Nimu fatigue in a headache, no alternate. Weja wuna mi yao, no alternate. Pasta na lo ya, no alternate. Presented fuka, no alternate. Kaya yo you bolo dam, no alternate. Mano mede, also no alternate. Yo. Agyenkwa FM 101.9. Abusafo da masese matwe ye ni agye abofo nka to apa amano ne nsem tem. Ye kopia mu o Liberia manu emu a nura dai wonu mampanyi yewra George Weah. Ekokopia mu o manu mra sebidwe fie mu. Na wo mubusa ne nantese no was chem so. Ne nantese no aye brewu ni nya ne se. Emfinhia beze nsia nie no mto aba ede ma no se o mampanyi Ema ni bedi o ma no so a na ne bere no ya akode wieye a fie wo mkua no bosumi du ni de toso ne fuadu no wono mo ebeto aba e wo Liberia man mu no musinti anya wodai eno so emfinhia na mo de ma mesam fa ntoto o ma no ansome esuapa eno mo se esisua na ko busa Ghana fo hu de emfinhia na nso ko mo te no so eka me pesa mo san to mi bio na mi di o man so mfinhia nsia ebio na me kompenu sa no a me ka so ka asase me nkobio me nya se de amahudu obi de Kamaru ne Cote d'Ivoire ne de keka ka ho Guinea mo aye no me de 2 times pe e na meko eti mo hwa mo to aba ma me e no mo so bla be na wo boy ya ye nsan to aba ma mfinhia nsia bio wo na anu ade ya ma me Johnson Ellen Sirleaf Mami betutu no ma papa so ni njengo ba de wo wa abadaye corruption wo betu ase wo ba ye ebe ya memu ntoto nya e no pon wia so na ememu nye nyim se wo ba wo de wo ba bua ma memu a e ho ato wo mo pa wo ba ye komo de Liberia fo enya asanketo won wo hia edokro Ghana fo Liberia fo ewiase amaye wo ho che wo mo pa no o me ye wa ha aduo wotwe 180 countries. Liberia toss 136. Ade boneba no pon yade ye o. E no pon eh de be ye nyamuni. Me ba ya asumdwe. Agyenkwa aba. Anu ko akwa say ye japade e de mamo. Etimi ye mesra mo. Emra se bidwafo du ho a monta machi. Na Liberia ma no ye ji asusumpidi a che. Yakọ ha mo che. Entokokura ya konko be mvinji aduonum. Be 50 years. And ye sent to Kwasia. Then Yamia, don't make me buy ye, and a German move fedie. Semi G. of football, Muentino, or Boakyewaah, or Mayaba Sabasano, a kai. No, what James said, while Fia Pema or Che, a Durum, 1822, and a Liberia, a young found ye. I can the obey Ghana, America, was a may call Liberia. No, I could do no apa, and then no more attitude upon some. 'Twas one woman in Vincennes, Yakan Siano, and Yanua. Liberia Baker baby. Pa. Yo. Ebi marking the phone. 6 years was this. Ebi marking the phone. No me busa Ghana 4. Ebi marking the phone no. 4 no be yi na so afo awie no watwa 1.5. I say no bibi sin ni so o eno no wonya no ho e de nam kwan mu ba. So pese bia wonya bre no otimi de ye no ka ho na chese be kana Agyenkwa 101.9. Bere pem no beti ase. Ebisafo ye de kase no asi omanfo agye nche na de to so na ansa na no nwuma ko yi a wodom aso asenem ewie kase mu biem eye PSC free year enterprise wo se ebe designer perfumes ne watches dia na hwe ye nko anansa be ka biem enti kwa
na kwaji perfume papa ye de gu ho a eboa twetwe nipa ba wo nkyɛn eboa ma kyese wo ankasa ho pampan no ho ɛyɛ ne kasɛm ni nyinaa watches papa da won sa ye hu ani wo say yes o ye guy frɛ 0541279167 Royal Venue International Company wɔse ɛbase ye kra nneɛma ye de nneɛma kwam no ne a wodi mu ntentemai pa enti jewelries apapa na so ye na wo sabɛka bie sanso na ruby stone marble stones ɛno so bi wɔ na so ye hɔ no mo ɔse stones ahodoɔ nyina da won sabɛka bi nti frɛ 0541279167 afia wase eba mampa wade a mema no mokamafo eno no brane ni wasam emam esanze bema mema sam enkoyie no debia da na chese wonyare so ntiapo enije de je wonya bi debia da wose ebia no ye mere ewo mpam enam nsan de wakwakoti bi adore wa nkwam wa no ewo fam anase watenka no ene wa chi obema na meka sei mo na mo atwe na atwikom wo nyine wo ye kese nanso eno de fon na efon mesrɛw 0547127731 niamwa na niam nyina nkɔyie emfama wo Amegashi spiritual herbal clinical macro aka ne police house enhwe animu pɛ eyedua na obi abɔ awo ho ayɛ de ama wana sunsumu enoma enu di esie pa wakwankwankwa enko wasebra ye ba honam famu a yade etete nubone opepa wo sa abo na ho aka henia wato nsem ntinta asma so edi wani a Amegashi sebra o macro aka ne police house uduka so a prison junction oben prison canteen wo ho a wo yɛ adwuma fidwada ekosi memenda na pano ngotwe adwuma no nsia no wapom Dr. Amegashi ahomanini 0544580936 ofre no a obeje so na yedi echembe wa Cambridge Senior High School say yes you can adibia peso ye bia no unyensi ye dia ubetimi ayentifo ni tremo e wa Cambridge Senior High School say ankancho say what's the registration no 2023 day we fear say programs ni nyina no wo kire wo hodomo admission e ho mo abofra no e free SHS 1 kosi 3 science no vacation classes won mo eye bie pre SHS classes day e na boarding e wo hodomo a ba no benya ba bia tena sua de e wa somdwe mo ha bia e ma ho na wasi ankancho say won mo sanso e wasi examination center enti abofra no eji bratna station de awie no ehwa no wotena twenso hwe no ebasa yem hihye bia nim wonya hoto twenso hwe no emotwa na wakɔ nanim wangoma hyiemo frɛ 0599267277 Entrance University College of Health and Science ene ne wasi ankanche wo se ɔwofo hwefo po baabi ama abana kosua de no abeyi frani kɛse pa pharmacist ya ɛhɔ ene wasa wodoba no kɔ tobi nkonsa no adwuma ni bia anti ho de ye mu se adwe ye ne ane de ba ye anya atin husuapon ye ne kwa me kwa husuapon ya ke tam e de ese anim Ghana Tertiary Education Commission for agye ne atum enkofifa ba bia be wie certificate ye de be ma wo no sabe wo de mama me na oton ka te nkwa so anyi ma obi a on pese obegye sanse je papa bia bibi ni a freye 0509086631 0509 086631 0509 086651 ofre nya yebejo so Skin City Laboratorium what may be a pluma to hoye ton safa se baby will be an bra na yem wana radio no entoso emma radio yem one mokwa radio untimi kwadu obi de kaseme de kwa bamba me do ade abra ntisa tade senior de tie bia sa na wode nam enti Skin City si an kancho se radio na say ya enka chima fabra ne siesie ma sense wode na say unya di kodura so ye hono ma ye beji bre siesie firi utire so kwesi na se be siesie ma bibia ye kama wanim no na so obai age hono so pimples ahodo ensanyi ne keka hunya ne yidie fi wodo sanso na won sa ho stretch marks age agu ho won sa ho na anyinyini abadada no ye beye firi ho ma wede foforo aba hodo ebasa na wona ma asabofra se utu kwan bedru ye ncheye na so hayia e na wo wose enkanjo se royal face mask ho daily grains bronze natural and natural restore de be restore skin no na make say ya na obi atena foforo e wa sokọ mampon woni affordable house na edi enhwanimum wo ba e beji brana widie ni na yesiesie ne kama e de amount bomode so obefre 0248936297 penifo bejo so abusia ma menkanfo swift go emfa amount motoka be ne ya na o manu wo mutade ko school o mpon ane ne kofa wo mo ebia wo fie na pe motoka bia na befa e de wako ba bi no motoka be ya swift go app no na be download na so obeko play store na bibia wo ye bia fa motoka adwumadi ho no anu anso obefre wo na wo dem no na we de wo fom bambo so ewo mu pa we Ghana for ye dia ye de na wo betimi enjoy
every 40% ekosi 100% edu ba bi kura na utimi ye bo we esi enso na wantua hwe san se eda na utiri aye pa fre swift go penifo 0302 90 57 77 0302 905755 WhatsApp 0501 64 7600 0501 64 76 00. Na ye kan for Isaac Paint Enterprise e de amount wasu fie no awie ube paint papa de atwufie no ma fie ne fa dadidi a na de oni akyerem e wo Isaac Paint e bia na de ne efidada enwumakuo ankrankre mu pe paint asode mu nkodam koji paint bi emfentwi asoda ne ho enwumakuo ne ho anase dan na masie ne ho na enye fe wose paint mu assorti bi waso ye ho no mo e machine paint ho oil paint DTM semi gloss satin eggshell flat aface anso e na waterproof paint ho no concrete sealer and stabilizer paint ni na bi e wa hye ho no bo enti sene wo fie no tie wo dan ne tie de ase ahyase ehodo hono ni nyina no ba ye beboa ma paint ade betwi ho no bo na sane ma ni nyina eje ekira kwan crofom tips dan no emo sanso e na de chemson controller house wo mo ene capfam ene boso for Dr. Azeman 0243 9757556 abi national savings and loans kakra bia ye wo dum yanye de kumbo di na hwe animu yani abo nipa dodo na mo nya sika dia koyi wo no ma wo de apia won school fees wo de abiebie nwuma ntenyi wo pe bo si abrenche wo pe ba bi du sika akwa akosie wo aba asem ma ho a ya bi national savings and loans free ye 0270 010026 0270010026 ofenya yaje oso Lufa tablet ne suspension eye malaria edro enunti wenumato awodo incident mini di numa nkoyie dia mesoko hwe moja muhwe ekobasa malaria dia wakodwa so super Lufa tablet ne mpenimfo de suspension ne motofo de busuemu nyina wo chefa wedro mu na matobi na manom free 0541268721 na jinchiremu awuhia New Engineering Works Master Joe say yanka nche say we yankrankre ena ebia wa so piti na wo hotel wo fie work condition no say ne sitie na ewia no bopa etinya papa wa so ebehye ebi so anadro be no aframa no famu no emu asisi entumi nko ni nya ba obeboa refrigerators and washing machine ena ase ya ebi sese nyopo amount ope emu so a ye ni brand ya ebeche ade amount bra abrepo Kasi county ayasabia no ehwe animu pay ye ni Kumasi girls and ehwe animu be frama sajo 0246 48 06 17 and 0501 80 90 85 that yaje oso na for glaze spiritual and herbal center na se sunsum hawo fa be down no one son no ema wontu ase na fa hode enya odia na ebisa se hwan na ato ade ma osunsum mo hwan na ese wadwuma osunsum mo hwan no odi ese wa kwantu mo asase ho manso de ode nsawe ato so ne wo se usikasam wo se ne hawo ne tie bia da bray na onso ne sense on de wa ye krado oba obehwa no ede ama wa enye sikatue bia woni ne ntonchia wo wi abeda na se na ne kira kwan wo pachi number 2 obo se kwantempon no so na wa 0245167857 abusu Agyenkwa homa no so da omanfo adwenkyira aba no we aye Facebook Master Prana Junior Kentampo and was mo news ni authentic pa aye fantastic we work in Tampo mi tiemu a was mo nkoso ene adwuma pa was say Yera Steven team MPP national chairman watch yawo na teacher constitution di ni die fi wiemo ase eno ase na asema na obribo ahe eka no ne kwan so a no ndisi amyekodi ehunu wo mu e babasabasa yo ahe yo maduane se yen kan nyomangu hwem wo mo enso mo ye kura enti hu behia pansa bambofo ne mo mani da ho ne ntem panso worum ko bo ho ban sebe ya worum enkonkose ne mebia wo ho no wose nchi aso nkonkomo no nyamfo Mavis in cancer bodu ena Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na saasam kweya na Augustine na Piogbon well they say there see when this mo enwa obiri ebu adidi amen na wo kasa magana fo nso ho ha and this wo ka che mu prin say entokwa bi ansi NDC entokwa nim mu MPP fo ena mama mu no mu hunu so mo hwa so na mu nkusa mo banche we Augustine na Piogbon wo di free mazi wo say ayisoba wo chiawo wo ne Frenchman mu inside mazi
na Crespo edni die fufuo ena wo say awofo enyan se worum etuatua Bible edma headmasters ne mistress no e wo kwan be fa so e be fo bomado o school wo say die we say akoso ache afiwei e wo say tuotwa wo say nchi ahro nkonko mod munyamfo Benito usubio bibi ka so na wo so hwe yefe no say wo say Ghana for say yenya abotre ne enu so ntwan wo pe emfama na Aduanko Akufo Addo aban no na achie mu yisan be bonya de ya sabe amekuma yimfie no wo so hwe free gospel ok baba shop ya chiao na ama Florence say wo hwe free say hwe bekwai na wo say MPP aban we watete no ma pa ma bibia ye basa Brefowa Faustina wo ye corporal wo swami posifo atan ye mu ho ho na wudi dwuma wo say utie ye na wo san hwe ye pa wo say enra na no one okay I want one self was say wishing myself a speedy recovery okay ya bo so ye bompa ye say ya mensa ya de teacher constitution we am say no say this for tutua ya so mo party mu jadam mo so mo ya nwe ye hom fantastic Wilberforce sevi asanwe so and was so hwe free and was na Aduanko Akufo Addo so ya wotu ani esi mahama so sa enya hwe ba ade amemu eninam akesimi wono so sevi bekwai and wodi ni die free wodi aba na wose ba womia ni na no ye wasem wasem akesimi wose ba womia ni betu franka ade ama NPP we Kojo Asante Benghazi and was so hwe free Santase burofu yetu ni dia wono so ede aba eno no yo na yemfo manfo adwenche no esi ha na yensori nkonwa so ena sie enkoma Kasiebo aboafo Joseph Kantanka ne semufo ensemi osone sokroje ede emaye obofo Mike wa ha wado tena fidie na chinchin fidie no fruma emaye na nama ene track text messages ni nyina emaye wo fie na wado adwenche ebaye ema yenya bi kenkan ye wo sunso awutie ye twede amponyankopon onkoso a ensure Rashid Yakini the writer ede die eko Facebook YouTube akenka fo ejebre na kase enchiremo ye de somwo eyeme nana amaboachoa miniminu abema the president Aduanaba Agyenim Boateng ye de munyina ma se emamummo enitia adehye ye sori suei na asetena mu nsam etwa so koso